KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi ka New Trap Youth Council hakala singu blai jong ka khat pratri guyayong arajar arpuar kala ai daga jingtho ha menteri yatnat puli puthi jong sarkar jilla ba lakmen remboi ban kerpat ka sarkar jilla bakan bu daga help desk nak benta ban yarap lem ya kisamla puli ki dang up ya result HSSLC hadien ba sarkar India link ba ka Ministry of Education kala penmi ya ka jingtha haka arpoi tre gulber arajar arpuar ba kisamla puli ki ba angnut ban peteng ya ki jing puli undergraduate haki university ki dai ban hab ya khonshwai ka examen blatep kum ka Common University Entrance Test ya ka ba ansapelong da ka National Testing Agency ka ba hab po ka jingpet ka Ministry of Education ka sarkar India kani ka jingkerpat ka seng ya ka tnat puli puthi jong sarkar jila kalong namar ba kisamla puli kidang kulmar bha ka bai dai bar ka jingpenlong ya ka Common University Entrance Test na ba kandai ka sien ka baningkong e pan penlong hakari India barokoi Education Cell CEC Mutabasi Girawan Berbu ya ka berendam Ahmad Jung Education Minister buat Ahmad Bun Taksi oleh buat sekretariat alor ka nongrem ka baidai ban ka Common University Entrance Test ka ba la issue da ka UGC University Grant Commission men ha ka arpoi trek jong bunai March ka baidai bat ban kondok namar apa ide ban kontak berkenika tas namar pagi liyo jeng tiap haduk pertamanya hi kawat gini i nak statement jong i education minister namar kenika university Common University Entrance Test di ang ba hakiki kejap hakiki benar beladap ila isu itu statement apa ide berkenika tas ban kontak ke National Testing Agency kepada ka agency kepada penyak ke Ministry of Education jong ke Sukar India kabedai bat kani khinjet nak yang keseng di kwa ban pensai ni namar bang ni iba kani kadai ka changes ka batmai ya ka bal introduce jaga UGC hakaba ki bobuni ki samala pulih hamtam ki ba up ik result class 12 jom kembus kim 4 sim natep ni bena luar kani namar ba katkum ka guidelines ni kabala set jaga UGC nak minta ki UGC ki UG program jom bro ki course nadu ka ni ka session 2022 onwards ki funded in Central University ki private university ba ki state run university ba kumjuro ki we ki higher technical education na kaliang ka UGC kala set ya kata ka suggestion ba kala ai kata ka direction ya bro ki jaka pulih ki ba enroll ya ki kena ha ki UG program ki ba pair ba nado muta senam nado kini ka session 2022 ka admission process hakini ki jaka pulih kalong baik din bakan ke Common University Entrance Test ya keban conduct dekat National Testing Agency batang kini ki kena dibala ban clear ya kini ya kan tes bila ban enroll haki admission jom kita ki kurs berfair kumjuru kini ki university kin pediang ani kin adopt ya kita ka score din bakan ka Common University Entrance Test nomor ba hakini senam bala light lanjutan ki university ki berconduct ki Common Entrance Test nak kajong but based on that common test di university ilan ki college ki ju admit ki kena ndrai kane rum tau senam arajar akuat ka system kala change hakaba gini ka nakaliang kala set ba ki kidumdan su kita ki common entrance test ki ban conduct individually deki jaka pulih ndrai andan bet katakai Common University Entrance Test ke ban conduct dekat National Testing Agency de kenjat nakaliang keseng di slow ba kwa ban persai caki kena pulih ki ba api ke result class 12 bat kunjuk ke matrik ya sei ki badan ke jing 10 ban pulih kamtam nomor ba hak jalala jumi ni iro pekadan ka nihu mereka Central University de iba haka kadan ka notification ke belada isu dangsan iba kani ke notification ke UGC hadu utamanya ki boboni ki kena pulih jong kani ke jelah kimpat sim la tip ni kimpat sim la bena oi ni iba nak yang education department kala pelaj mo nak yang iba lakmen rembui nak pelaj luar kan ni ke bentah drai adum tamna kimpat tepat ya kan notification nomor ba penyekun ni ke atas dongkam ben enroll ban iba kini kisi barang hani tayo barang sedap ka UGC kala pelaj
ya kata notification ba kinu kena ki buka ban apia ya kan ni ka komentas ki de ber enroll no haswa ka lai photarek jong ni ubnai but lada ki kena ki miwa ban enroll ani ladadan ki kena lese namar ba hak jala jungi bobon ro ndai tang hasor ki bun ki kena no kendong ro ki ba kamu balik kuliah ki bajulik kuliah sabar jala la kadai hak medical hak engineering lagi hak law ba ki ki course balada kini ki kena bapli kinum tip ya kan ka notification kan long ka ba ya shibun ki ban tinjo admission kamtame ki jaka puli sabar jala ba kumjuro ako di ina kalian kesang milabo e ka jingkapan ilai ka suggestion education minister ban in direct lam ki jaka puli le se ki college ki beran ni po ka nong ba slong ba ka jala ibor kawai ban ken pen poilam ya kata ka notification sa ki kena puli jong ka jala ki beran up ka result ka 12 but bikin turu ba nakaliang ka education department kan direct ro ya ki jaka puli ban kan sat ya kat ban kan bu kata ka health center kuno ban access se ki kena haban kin enroll hakan ka website nomor ba nakaliang ka UGC kala pulat ya kata ka website ka badai ka cuet.samad.in ka baki kena puli ki berkumur ban let haki jaka puli ki ber jong central university kila ban enroll ban ya kata ka form hakan ka website nomor ba ka website kila dapat implement ka sautrek berkan no lai sautrek mentau benai bat ni kintu ki kena puli jong ka jela berkin simkia nang bakan numdan kan gunu jing berkin simkia berkin enroll le laki mu balik puli aki UG course ki bude haki central university nang bakan numdan gunu ka jing nang yaki haswa ka lai sautrek jong ni benai yang ni nak yang keseng hoi ni alor kan ka common university entrance test ni nak yang seng ni semua ba hoi ni sutu bakan dan ka jing ta ka bakrau ya ki babon ki kena pule jong ka jala namara ki babon ki kena pule jong ka jala ngim pa jumlen ban apia hoi ni la ki dan ki kena ki ba apia ka medical ya kan dat ban ka IIT mo ndrai hakini ki exam ki ba long ki ni ki general degree jadi UG program babon ki kena ki late direct admission hakini ki university lanyo hakini ni central university ndrai ki state private university ki babon ki kena ki based on haka merits ka baki yo haka result kejuti ni sutu bakadan kejuti andre haka wepat kalian ni sutu do kadang ko beka advantage namar ba kanika das conduct bait tang haka sisin ba conduct bait but ailat ikna ban kin namar tang dada ikna ki apply haki desi ki apply haki lai South University tang kaya to ko kanika katas kabakne common entrance test hakasi go bait ko batang kasimjing ikna hanuan apia let apia ka university ni apia hakoi pat university baling ba kanika university common university entrance test ka persuk ikna shibun mar bati hapan apia betang ka katas bat kan pelat du yaki nakaba penstam hakaban penkre ya buntuli ki common entrance test ada yang kasang nila ngin sa upload ro ya kanika website jong kanika cuete sama.in aka Facebook page jong kasang balada ki don kini kena let's say oi kena asor kila don kini ki cyber cafe ma kila let's say bla ban enrolling ba ki cyber ndai ni sto ba ki kena no gendong bat ki bobon ni ki semjing ya mar ba kamtam ke internet ru kamlang go bokyang bat tenak yang kasang ni ada don kini kena ki ba semjing ya ban enroll hakanika website namta kanika common entrance test kila ban approach sa kasang lingba ka Facebook page ni kila ban phone ni kinong ilam jong kasang lani ban 1 miro sa office trikam jong kasang ban ukraine nakaliang kasang kila banyarap ban yaki kena ki kwa ban enroll hakanika website nang bakini kunya common entrance test ka nakaliang jong kasang ni kwaro ban kami nakaliang jong ka education cell jong HYC ni klaro banyarap iki kena ki kwa ban enroll hakanika website namta ka admission process ibaw kwa binyukun kata ka university common university entrance test akabana kaliang kasang minsa upload ikan ka website haka Facebook page jong ka New Trap Youth Council CEC kabana Facebook page ni kila ban approach ki dukhat jong kasang ini kunju pinawilam jong kasang lingba ka phone number kabakila ban phone u 700562498 but ada dan ki lese ada kimla banyi kendu hakini